Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapijit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Hakabas dang gajing ai ke enjek eda na ka covid kat kandai kiladon haduk sispangut kinotre ka kwet kya hapo community health center umsning riboy kilayo ya ka enjek beneda na ka klam covid kat kandai kibala saki hakte kajing pelak peba do vai covid sil ha umsning CHC ketup ya ka kong NM Nampui commissioner secretary kajala nangta ka kong RM Kurba deputy commissioner ka riboy u Dr M Maurya district medical health officer lambat kiwe ki na katanak ka kwet kya kabakan tubru economic mat na ka World Health Organization but United Nation ka Dr. Marin Sharando, ka Dr. in charge ka umsning CSC, kala de kaway nakibalayo ng kong ya kate ka inject COVID kanday hari buhay. Panangta sa giwipat kinotre ka koit kakya, hakate ka CSC. Kanay ka jing ay inject ikibriw ka koit kakya kan sapeteng sa giwipat kijaka sumar paiba, kibadan hari buhay. Bawat la kataru kum ka medical person pa de ngala thau ban ngala snap thu ban ong ka jing man toy ka jong ka bat ka jing ma ka jong ka kan ka ba de ka ba kham khia kum ba mi jude iki medical decisions mi ti bat bangi la yale persya ya kan ka jing pang ru la baharo sisnem hi mental along kum sisnem hi ti ngila ya dut ban bor men sim ru ti kani la small thu ba kani ka jing wan jong kani ka vaksin kalong hi kum ka jing job yang ni mangilo pada ya kan artinya da katawan mental di nakata kadaw hi bangarai ban pediang ya kan ka vaksin mental asli di baka dei hapo si la jong tinga nasim ban long baning kong nang makan sai staff ki jongaru ki badang artatin ki nang bakiru kini ida kan uksa ba ngakum kanong ya lamru nga shimya kani di kani ru ka dei ka jing smo jonga ba idei hi ban piang namar ba ya ka persya kani jing pang don dawai ban sumar ki ka dei hi ka jing ya dahi lembah ka vaksin ka ba nila ban kham smo shngan di haga por ba yo ya ka inject pade ngala smo dengo ba don jing pang don jing smo tha la di ba smo rungam noi khami yo smo ba wat danga dei nong sumar ya la di mo long ka don hi ka jing khonyo la da shadung ya la de andai kam don jing pang but hadian ba up yang dala dep ai inject ka like ho minute bang adi ban shong man kni man te ya don ka aka nga shim klam shim don kanu ka na jing sitam di ngasmok men bah ba ngala yo ban pendep ya kani but kadon sisya ting kating snow job mo persya ya kani jing pang ki hantam nga ai kuboru ya ki numbriu ki pajba ba kiru kin snap thu bakin rai laka jong ka rai bat laka jong ka jing snow thu bat lada kidon pada ka jing bom snow thu ai te kin keliangi kan tingi khatkam ka jing shai bagi don ngin batai ti ya ka ai ka bangin tip ngin batai rekat ka bangin tip bat ngin batai bakin la man ai ban shim ya ka rai pada ka ba ka banong ka jing shengan ya ni tang kata kumba ba ni yo sno mo kalau kata balong natural ba ilok natural ba kalau ngono betul mai kawan dan dia besok atatin le si bagi pasong tikena mo lang in ai ni ai namar ki so ni board di nakrai gini nakani nila kan pinsisya mata kasni nakajing ai sim ni kong doktor dari besar indo bagi besar bagi CC kini kajing sim tu bani kong di vaksin ka hi ko ka kubor si brio ba kadai kebenar kam bat kadai bangilah kan sini kata ka ari ke mesti dan katakan penting so atau kan kadang berada menai nonton katakan so fair tapi yang barang menalak kita perlak aktif kita tanggung increment bawa ya rap sama nah kalian sudah dapat dipakai minum dari setting ini kata wai nanti dekor malah ada serta kelak menai dekor juga rumah mana sebentar. Nila abla sila nega vaksin bani snoru ba haga nila sepero sisnem nila yale bagai nila jimpang bani so kada nila jimpang kahakra bani layo mentang sini ban ayo nila vaksin bani ada ini nama ba lada sisem nila ayo nila jimpang ada lese nila ala bani yale persyari nila jimpang hari ba lada nga ay kasi lese ganin kati yada hi ni na nang jimpang ngamtan kanu jing atatin ni kata nama ba nakaliang kasorkar resipi ay paghatam ni nakadagdajo ni pagka nga gusto ni pagkaro bala bakinumtan kanu jing atatin
air dengan vaksin. Nama bersolekar laga kaklan pad persiang bahaya ni kan tes bahaya kan ni kada wai kan la ni ban ai kum to yi pajba ban kinum la ban bo yi pajba an jingma. Most people, 80% of them, experience mild disease and recovered without hospitalization, while 20% became more seriously ill. While countries, including India, have taken strong measures to contain the spread of COVID-19 through better diagnostic and treatment, vaccine will provide a long-lasting solution by enhancing the immunity and containing the disease spread. The COVID Shield vaccine is manufactured in India by Serum Institute of India Private Limited, Pune, and we will be using this vaccine to vaccinate the health workers. Till 15 January 2021, the healthcare worker registered for vaccination is 2,333 in our district, for which in this phase 1 we will vaccine 100 health workers. So I wish all the health workers who are going to take part in this exercise the best, and God will keep us all safe. Thank you so much.